trên nó ta trái pi nhỏ trên nó nước coi bari alewe newe kapia cô cả lều em cho về alwang gare nerun duy trên lều nghe quen anh te col de con betty col bangam banya legam anh te nhỏ cả trái pi nhong trên nong ne kalbari alewe newe kapiet ko kaleu and chobere yo abamyo abadol apyo ben agutie de Some things are hard to do yourself. Agutie de kogodie ater quater wade and kenyo kachaya ping nyong chenong ne kalbari alewe newe kapiet ko kaleo and chobere atyom pyo yum de pyo e ben panyal cho cả tiếng nè re ya anh ke nhỏ cả chaya ping nhong ke nong ne kalbari alewe newe kapiet ko kaleo en chobere. Hallelujah, hallelujah. Keresano jat kerut jat kerem di detom tiamagede Yesu ewalu nengor kereso benye melengda edungo detong ya ke oroi ngem nengarwe aye oroi ke resano ya ke rodajot chat kerem di detong kamagere Yesu ewalu nengor yerin ke Yesu chol aye chaten kat kwa kanoi tarke ya ke jarai cham cho dele che cheng cho yek cheng dere kulwe me kwa ya ke le di cholo ya ke die kon ke resano ya ke ya kerem di detong ya magede Yesu ewalu nengor Licekani sade ya kerem detong mekwa mekurudo Biatku kochike wacheleu ketemeko waye kwantung ri
kumane ngakopyoda yukumane ne keresano ya kerem di detong kemagere Yesu ewalunengar kemele kayeriak tochena chechen kani sade Yesu echan ludate keres Timar belew acherere chaten kanlew dum kanisapin keresano ya kerodayot chaterem didetang temagere yechu ewalunengar we koyere yake manere yukumane dinda dintong dende tiam dor kule kureweam abuyen mate dinde melek dinde kereso din pianyal koping keresano keredayot jat kerim di detong tiamagede Yesu ewalunengar. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Music acha tapping, commercials are quite very low. So music acha low wagafu. And but record dear be action commercials ke ka bicha bayang when. I would bandit we call it ben and acting maybe 5 or 6 people. We chaka mod, we chaka lor, nerin ka un, kuwa, kujong di lajik. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. A cool piataret. A cool chin, yaling the panyal, a chijuir. Bin, we koi daika. Koi daika, we chaka ting. A cool chin, yaling a chijuir. Kuka chiti yin kuen buko le butatin. So why nyaling the panyal la yokudua leg. Na che yin ke kachiran walk low beto ye kol chiri college. Kuna che yin ka juer pia den chene kol e chene lo e bien che yom pia den. Ka kachalo be dik. Can walk chan walk pia den to watina. Ekore daily I kachin alikatao ku ka ben wo ka pir ya daily thing chemane yom de ne na do me chemane ka chiran wo pir ka to pin na pen na gut lai ka kachin ka pir chan walk way pir alir de ali den ye ta ka pin na matana in ka yen wo pir so way nyal de panyal ayoko do lej ne ke ka piet ken ye ka loy woka ka jui kok chelo na nye ke ka wo che pir so a wood ka bandit nyal de panyal ene ka no ngri to what ne ye kola e ka den de ye pio ene ka to what ne ye kola a ye na ko bu nyal de panyal bu ya ta twen bu ya le bu ya do a lej eta to ka ben a che walk kene akor buya loy eta tok ben so we ko diang te ben ka we chaka mop we chaka lor nerin ka un kuwa
ku jong di le je amin achin ko wi cha ka ting ke dai bat na nong ran bi ne len de ngai ba la ba ya la ko ba ngai ba be dai ta den chi yo ka ba dai en rin cha ni cho le yang a jang ret ku ko wi ka we ka en ting Facebook yen ku ka dia na be Facebook yen ya ba wer ne le ba bi share ken week kwen ke chok duon ki yen we bedai ba wer nyalej ba be ping so walk yene ke abai ta to ban so wan ti ben nyalej de pan nyale lon de la loy ku ka chala duonam an ti ben an ba wer nyalej aba be share kan week Bible den ben warad miet ye kole te to Bible kan yin ke Bible da to kengi keng chuk di te diak che le tere kan to chuk di te diak che rabu gol chuk tok aguti chuk de tem yen ka ben wala kotin ku ke ben waya te yen ya kor yen bu ping ya da pet chuk di agut chuk datem ku ka ba ping ala lek ter we ko yu kwen tong lengelite ale ko ba yo ku ka ba kwen ya da ale tong lengelite lek ter kene cha kor tong jeng ku ka kan yo tong padang ene ka chen ye gotin so tong padang ene ka ba ne kwen ali tong borich ku but ababe warale te jenen yale cha kon ka badia ka ware ki ada tonda okay ku we ki ada non ko ti war anon ko ke ti war Bible Bible tong padang bi yo yide ku ko ti ada lejut cha doi lue lo na yo da mane la re tek de churun ke diaglo mana anon ke chol Bible apps so Bible apps ene ka ye download to nong in cell phone anywhere but junu bolatono Bible apps kana che download kalas aka yin kwentin tong lengiri kin jalbelo Google na lor Google create ben ayoko loy Google na lor Google kin loy ngade Google ke chole le jut de kerto ngadi dakene bung dakene bung chogore tongbor so na loyo Google ko loy download na che loy download tawale ka lo Bible apps so ke le bala yo Bible apps wene ke pie de loy ka pie ko technology ku yene ke chog tong padang le ter alo ba got ta chi taw ke jam de knowledge 2011 jam JAM de DE ku knowledge 2011 ka ba beta wale ku gute ku loy download ka luro default ngadi Bible apps so non ko ka ti war yen ka chane jalbe do penyamane ku kayo abra dilew enong ko juchia so aba kwen tong padang again Bible den ben war miet ato kengi ken chukdi te diak chira bu gol chukti ne tok agut chukti ne detem alwel Bible alwel dununum kon mar ne wed lekin mendia dununum kon mar ne wed lekin mendia ku yelung ton yidot ku yelung tonin dot akol riech alwel wedia abi gam pir piet la yum wedia abi gam pir piet la yum ku cho yirir abadiop au ku cho yirer abadiop chok diak alwel dunu piona dot pel ken yit dunu piona dot pel ken yit
duo te kek ni yiyet kumu kek ni yipyo chongwan tele yin luoye aya loy nyalich abe pyo miet nyalich ayi koch abe pyo miet ne yin chok tine dich ye bandin ngot ne yipyo ben durote kan ne kedun nyich ye bandi ta ne kriej loy yich ben ku abi yinyuth kwer yich so kene yene ke bible da kana ku ke kwen tong padang aba kwen ya de tong lengelith chan brote ping ya de apiet enon ko ye kwen tong lengelith alwel bible alwel trust in the lord with all your heart and do not lean echok ngadi ga ba kwen echok okay chocha kwen ben let me read all of it ekar be achok di tine di yene bana kwen but chocha kwen ben alwel bible to no alwel my son do not forget my teaching but let your heart keep my commandments for length of days and years of life and peace they will add to you. Do not let kindness and truth leave you. Bind them around your neck, write them on the tablets of your heart, so you will find favor and good repute in the sight of God and men. Then number five, hallelujah, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge him, and he will make your path straight. Achu ping etong lengali te cha kwen chok di to tok kula ko ji chok tin detem. Chok tin di bajal be war ken chok detem te chane jal gartin. Acha loy ko le yen ya le gam ne piondu ben. Dunu rote gay ne kida yinum. Dunu rote gay ne kida yinum. Dunu rote gay ne ki ye piondu lekin. Dunu rote gay ne ki ye piondu lekin. Dunu rote gay ne ki nyi chimane ne chen song padanga luile. Dunu rote kan kida yinum. Dunu rote kan kida yinum. Ye bandi ta ne kriej lo yich ben. Ye bandi die ta ne kriej lo yich ben. Ku ka bedeldu chola chit. Bedeldu abe chola chit. Ekene yene ke Bible da ku yene ka ben waran miatin. Ken gola Bible da ich. Anong ka tin kar ba share. Akol kok anong ka diang ya ka share. We mita ka kwa. Anong ka jui lo rote pinam kuna anong ra anong platform leu ben koi le ka ke di karet ba koi kwon ba ka che ping ku bale koch acha ping war manade ka nong koi che ka no nong koi kwon che ka no along jurich ku ke koi kwon ka a koi ke chilo bi woken bi kalar etati ku bi lorere titi chane te chiting ka ye te dur piat mat ke koi kwon ka aka belana ko ju cha ka belana ku na ye bo ko ku jam ka
cái chén dal cái chén rai piu lung thì chén coi quay lối thìn akin cha met piu có cha bia là giảm của là hai cái coi cái chứ cái yo cái bị gial ku bi go ken jor ko ci jël ku koy ke lwel kaka aya kuma agut ci jeng kwanta akuma bor kwanta akuma a jam ya kaka yo ka bi jal ku ci jël so that mean ton chen ke to they deserve na bere jam ken koy kok ke ci koy to akuma wala yo ke the same thing lele kai korin ni makaka chika yo ka bi jal ku chi jal so when mi ta kai ko ganun yen ke ko ni tene penyo te chen ganun ke akuma datu kata akuma ayoko question pana America to wotin tene na chiran che ben che pando bi jur ku chi we chi ka ken pen ku pandu ku chi we wa chi ka ken pen ku na yo ke ne jala ka le chi jala so kamu ye loy pan America ku won ko anong e gano ina du na akuma ku lo le ina kuma rane e che jur pandia ku chi we wa chi ka kan pen ku chi yo ko be jal ku le chi jala so ka kuma alaben kan waraga kul bi ku kona ran kona yok kul la yin ci yenin kala bin ka jal a ci jal kenin ka kuma jalaben ke boli kala ben jal ben bi ku jel apaito ureten jel ka naw bi a ci kwem ci ke ja ai ka naw bi ku ler ku tew ke char tok ku ti ku tok ku mukter a war ke kurana yo ka yin ti berben a berben la ben wor kin le mai yong chro loy tene rana ken dang ken lum ku le ke pandi yong chen jal pandi ku en anong right e pandi a ken dang ken la lum ku bi ku moy ran ta pandu ran ta wondu yin ken danga ken la lom ku bar ku nak because e che ganu ne jam ku le bara kuma no ku wa ba kuma bi ku yo yin ki yin right kalas ka kuma lotiti ku ka kira yin tinak ran na kin le goya ran ba ku goya ngade chinak so yen ke te to ganun tin ku ganuna to kan wo ka ta panda to junub batelo kule pol kuloko jam ka ke pane jiang loko jam ka ke pane jiang kulula ke koika ka ke chika yok abi jal ku chijal ku yen le lwel ku ganun ela pol kuloko ben kichin ke ganun lew na jal ka ti kulula be ka ganun jam na chijal ke yinak e ka chilu produce ke ka awa jan wana red panda awa wana red te bene kan loitin na jal be jam kan koy kok ka lula hai ku kai koy ta kuma ki ya ko ka ci ber ba ta kuma jal wele yung ke ka ke ci ka yo ka bi jal go jal wele okay lum kuma sel ke ko ta kuma pan bor koy bor to akuma nyote en mit ken to pan bor nyote en mit ken to mading nyote diar ken to mading ke ban ke ben diar ken a chi ke jor kwa kalar won pet ben ke la reti yonguna lwel wet ko ku lwel ka go kwa ila to aka nang ben yo no yen koy ko ka we kwon ku wok akin akuma bere kana na lwel ka ku lwel ka ber
e u ben ku ke ko tuong ko ku ke ko no ku ke go jor yen we akuma e london ken bakada per ke bolit bay ku bi yakko ko la dunim a cha kuma kiloi okay alwel ka pinda e bor ku penyetiang e piu ku ka chin te ben go ngintin go ku benetene a chan bu ko bi pir ke woka ke ka chemis ke ku ke ka pir ko ke ko chin nim we ka lwela no so ke ka aka che ran kirena kirina maret yene mit kwa ye ka jor bi la cheng te pet ku lwela ke ko ka aye ka yo ka bi lo ku chijel yong yen ke beneten ku yong chen ke la bor bi la re bor ku yene ke the first person chimit ku jor a cha ka nyai bor chan situation bor right so ke ka we mi ta ka ko wo che be alo ka ke bani ko to akumai ai ko pe ro ku ka yo ko nong pi de na lo but we ko che to akumai we koy gum we koy lui wechen do ka lo ka kumai ko bu ko ken citizens ku bu ka kon so ken yen ke kar ba chere na ye ran jam ku le ke koy ka ke ti ke yo ka bi jal ku chi jal la ke ker nom de ne kan ke ka ya kor ba yi pyo be wiping ku bere situation den ber batin ku berot be ta o situation den ku batin if na ye yin ke yin loingo so waya yo ke kene era woch a che era woch red no akuma ko era woch no ko ko jam lui ke akuma support ganun e pol kula ko lui ke che ganun ku kene che panda che belatwing so kene e kar bacher no we ke din pio red non ke koy kon ti nyin jalka bi koy ko ka lu bi lela ke dinanga ku ke dinanga ku wache fadi no country ya ka daben na chok be a jur ku ke le ka nawen ko wala lan ku buku ku le ku ke koy ka nong yi ku kai koy ko so ke tiene en ke kar be cher kan we ka we mi ta kai ko e ke yara dan an ro mi ta kol ko e ke chir kana ko woken lo bible date wo boni worpen ko belong we ta ka do le we ko che ben ko we ko che ping gur ko ni pen lan ko na le pen long da ko ni cho da et na ngin baba in cha do le na len ko pio una abraham una isaac una jacob na le ni jur ben do chang ne algo pen ko bar ko katatin ka de baba in chu do le je kai dun chin pio kai no wo kin ka wut kun ka chin ka bela gel baba ku na ba wa bela bay ba wa be ma ni mo ko chir ko le yin yakob na le interem ke chin le na met ko ke ro ka dyang ne rin cha ka wel ke na ba gam baba wo ti chin yin yakob na le interem yin lan ku bandit ke wel ba ka le tene ka che gan ba ka wel baba e yin ka lang ba kon tong ne le ne ke ba le wut ko baba ko ba wut ko bi pengya ne ke chinera le be peng te chinin ko chira le benanga de te chinin bandit yin lan ko baba ba ben e ye gathering de ne ba to kan wo baba ba wut ko ba ka kon bi ke wel ka bi ka ping kwa wundun be jam ba kon ba ya makara pondu baba ku ke bu le tene bi ya de ku bi ya wel ko baba mani wo yen manade ke miet will bible will piet miet de pi de way baba yen wo ba bor de miet ko che le bor miet ti ni yakoba bandit yen chati bata kan wo baba ba wo kon ke will kun ka ku bi bu jal ko wa tiang ne ke baba rin ke un ko wa ko jong di le amen thank you so much would ka bandit na yin yara na bon ne kin ti ga ka yen chok den chu kwen ne ken yen ka chu kwen ne
keng chok di te diak ko Bible gol ku chok tok aguti chok the tem nyalin de pan nyala chu ping ko wo be wel ke abu ka ping ka ba dia ka do pen e Bible ka le wo ka le yelung tonin dut le nyalin de pan nyal le don nom kon mahar ne wele kin e tong langali le nyalin de pan nyal don nomar ne ke wel yan ka yipiot ka nyalin de pan nyal le don nomar yin ko en don nomar e ke wel yan ka ya ka le kin nyalin de pan nyal Bible da e wale anon ka ye ka le wo ka nyale ku ne ke ke le wo ka tene le mendia le dun no mare ke wel ka le dun no mare ke le ye ka dot le ku ye long tonin dot ane ke long ya ka le kin ka le mendia le ye ka dor ye ka mu pet ku ka che kol tok a che kol tong ye bin ka mu le ye ka mu kol ku wa ko ye ka mu a college ye ka mu mi adur ye ka mu te dun ke chajal ye ke wel chen ka ye ke mu ene ke le nyalin de pan nyal wo because anong sabab ye ne kor bu ke wel ken ka mu achan ke wel ken ka ai wel ka pir ku ka ye nyar nyalin de pan nyal bu ke wel ka ping ku bu ka mu ago ko pir achi jalwele wedie abi gam pir pet la yum ku cho yirir abadiop kanti nyalin de pan nyal wa promise ku kene achi abaj nyalin de pan nyal ku chi walk to nim ke ka ken chen ka wa to nim ka ke kana lange ke yin lange ke nyalin de pan nyal baba acha lwele bu ke wel kun ga chun nim be amar ke acha lwele bu ke wel kun ka bu ka ya lom na gamadot ku bu ya chat ne ke wel kun ka yin nyale cha wada ku ka cha lwele na yo ku chat ke wel kun ka ke wel cha ka le wo ka wo banang pir ku wo pyo dia la yum ke wel ka bo yen pir ku wo pyo la yum yen ke lwele tene alwele wedie abi gam pir pet la yum e ku cho yirer abadiap nyalin de panyal acha lwele wel ku te gam woke ku chat ku tin ke yin bo yen pet la yum ku yin yada yin bo charer abudiap wel kan nyale ka yen ka long e because e ke lwele tongde a chen wo promise ku na chat tin ke yin bar ku lwele bandi te chale wo ka kana war nyalin de panyal ke den che lwele ye lowi a che lwele ku lwele ka chen wedi ne labi ku chi ke che lwele la lowi ku ne ke ka ye ka le wo a yine a ye ka diel e lowi and so yine kole na yeran e kresano iran chi e chukrto chagam ku yin chat ke ka kai ku non ke lo yiyo ke yin bo bar ku tinyale baba e yin ka ba kon ke wel piet kun war cha ka lwel ka a chaten ka tin kaka abu ka ya mu wani je lwel le duni piona dot pal kan yit yani duni piona dot pal kan yit so piona dot e kadang e ba a faithfulness by a faithful nyalin de panyal kiman kenelwel wilken ka tie ka lewa ku wilken ye ka lwel e ya faithful to his word wilken chikalwel aye ka diel penyeloy ka ken chikalewo ka aye ka diel penyeloy ku yen ke chogda e lewo ku lwel bu ya faithful ye chukrto won bi yen penno metana ke ta tawen on ka loy ke penno e ye faithful nangun he was faithful to his father
ku loy kriye ci ben e ci nyalin de panyal ci leke ne beloy kene ka choy faithful bran a chirma na toter loy you know I jejel to my example gama but you know won kwon ka loy anong rande a chok ben de choliu ke lon won ci yene alog loy alo betol alo betiang tok because he is faithful to bende kujela ke den loy e yen ato ke no ngadet ku ka to ke ye faithful ku yen ke ngade ku kanon koy kokter loy a ci bañ tinki ci jaale le ka cin ka jakay ala bañ le bena le ko ci akat ku loko luy ku loko la ruru bu ko lo ci ke luy ke koy ka ci faithful they are not faithful so nelin de pan yalla yelwel bu ya faithful bu wopiota bu ke wel ka nyale ka alwele du piona dot pel ken yit so you have to be faithful I can nelin de panyal kaka nelin de panyal ayeka loy by faith ko yen ke chen wa deng chen tenela ake loyele bu ya faithful ku bu yit ke nelin bu kanyi because to pel walk kaka ke wel ke nelin ake lo bi rutchom enan walk ke wel ke nelin ake lo bi rutchom enan walk so yen ke chen ja lwetene alwele duot ke ni yet so ke long ke nyale ne ke lwel won yene lwel ku lwel mendia e pin ke ka pio chen ke yin ka ku dot ke ka pio chen ke yin ka ye long ke nyale ye ke long ka ye ke mu apya ku ye kotin ku ye chatin because ke long ka al abi yen pir you know chen nyale wo promise te chatin ke long ka ye ka bi yen pir ku pir la yum pir yin pio yin bi chang kin la pio yum ku yin bi pir ba diop so waje lwele ke long chen ya chan ke pio chen ke yin ke chman we ko dai ka alwele le duot ke we yit ku gare ke we piot wa yong lwele ne alek nalin de panyal pio na ran yene ke nonge yene ke piat ben beten ko karaj ay yoku pio ben ta to ko ben yene ke yene nalin de panyal jam yena piondu chan pionda wo mit kadem ayen wo lui kaka nomda ku kabula pingala wo che lui kaka nyalaj ku yen ke yen nyalaj de pan nyale jale wok ku lule e duot ke longa duot ke yet ke chimit ke Israel be aloy wana along achi ke be along ku teu ke batok ayeka ka got ku teu ke batok e long tin ku long bi ku teu ke panko achan ala ke bi ke ka ting long ku lui ke remember kuna ala ke ben ala ke ka ting long to bi ke long tin ku taka ke ku loy ke ku yene ke cho kanong rande che jam ya de bunga ngade e dier ke David chogdi te tok erane ka jam la alwele tie te nong ran ye long de Yakoba chir nakol yi chiban or nong ran long Yakoba loy na korie chiban alwele rane e ka chir tim chi chomo werio so that why yung yen rane yen tong tim chi chomo werio achane gak long kan yale chi gak loy long kan yale ko gak ke queen ke ko gak ke ye ka loy e chatin so yen rane alwela ke lo pet rane lo pet alwela ka chir tim chi chomo werio na chi tim chomo werio ke tim mit pio achin ke den berenwan yit ka achen noi ku kira ache ngade ache duong ku ka ache riau ku ka ache lonpin e gak you know kere gak ke lokata to ben ku luo ake chan ka we dwaran chu be dutin
luo luo pet you know to where ne ale kan yin ka yin chat ger do ye ting ku yin chat ka yin la char ku yin to ka yin la je ka ne ale nam ne ale che pio mier yin ku ko ke pin no mai pio mier yin so ku ke na chile baloi a chile baloi te chin where ne ale in ke yen ne ale de pan ne ale luel ku luel ya ke long ka ya ke do to we yit ku ka yo ke ne luel do te ke yit e chan ba ka ya remember chan yet ku nyindu a tio baka doja tingu baka ya remember so we ke chen ne ale de pan ne a chen wa yo so long ke a kor bu ke ta wa piot ku na to ke piot kwa yi ke ben be wa piot e ke pet ka che ber ba akra ke kai ben be wa piot e ya ke pet ben ya ke pet ben ke ben be wa piot a chan ne le de pan ne le to wa piot ku je la long ke a to wa piot ku ke ne mi ta kai ko a kor ku bu do ra pet a chan a tan ne le ken walk ke wa kun ku ke wa jon ku ke wa le long ku yen ka yen wo ka pet loy anon ko ji ke to ke chatro ki ku nang ran ke ka le ran yung yen ran ke ka rai ka jalo ran man yung to kan yen ke to ye pio te pionde ne yen ka yen ke ka rai ka loy bana la ne ale ben mi ka warin lo bello bran ben ga ya arahan ko tenke chiro ja ware de ku jako pion miere te jako pion miere no nyale that is how yen nyale in the pan nom so alwela bu ke wel ken long ken yen ka wa pio ke bu ka ya remember all the time ka wo be chere ran ne kelwela ke chom a team ka wo be chere ran ne kelwela ka chil ke thong team chi chom e wer yo ku ye ga ka lo ka ta to ka ben so we jal be le wo ka tena ku le te le yin loy te le yin ke ka le ne ale ke te le yin ka loy ku lo chatin ke pian ka chin ne ale ki promise no yin ku en ka le ne ale pan ne alwe le te le yin loy ke ne ale ku ko a be pure mier ne yin okay so a chi tong jeng a chi tao ko ye mier pure wala kan ya le pure mier nong you go ku ko chi ada be pure mier but a chi tong le ngali te chi tao ko ye favor alwela God will favor you and he will make people to favor you getting because so abajalo interpret tong jeng favored ebe kapiat be chalo rot enongi. Let me give you example one na yaku example ya gam wana la artiyan la tintalan lui kan ye koch ayala koiting ku koch aya ting te ke non kare chalo even though chin kare chalo ku koch aya luogo ko cha jam go ku na mat ko cha yir ke nyin we everywhere na lar ke kala yen ya why because achin favor nyal in the panel akenen yen favor achan ko bien niar ku bien treated a pet ku bien ya loy ka pet ku kan ko ya ka ping aka wel yong yen rane go miera retela rana non ka pietro loy nongin rana non ke kwa niar ko kurana yin la eran chinyal in the panel ngayen favor so ka yin na yero dio ke yin rana lui ka pet but favor liu yin yelo kule yong kule lui kra kin takanam take the jok ko bin no take the jok to kan yin ke yin ke ring no nyale nalin de panyal a chalwel war na chet ku na long ku yi ku dut ku long ku wayit ku tew ke wapyo ku chet ku na ke long kun ke yi ke yin ba wa favor yin be en favor by baba you will favor me ku kocha be en favor so in yal in the panel aya ngot ke piete ke baloyen
cái nyalin de pan nyal ko to wel ka ye ko to wel ka ye yen ke te yen walk long ten na ye long ke ye long e wer chin nyal luel ke ti luel be loy yen ka yen long because yen ke ti yen gama de tatine kana because now nyalin de pan nyal chane ti luel ke ya luel ben ku ke ya luel ben luel ka ti la du ke ken londe loy ku ke ye loyele bane genwa promise a ye loy so ke ka yen ke di ke ada bu wer nyale bu ni ku bu ni yongu chen nyale chi yongu chi promise na walk yongu chi promise na walk ku ke na be dile loy a be dile loy en nyale de pan nyal ken ka yen di ke ada bu wede bu ya ni wachi jalwele yen bu wa favor ku ka be ko cha lui favor yada e chok di nyalin de pan nyal e chok di che jalwele e bible e jalwele alwele ye bandin ngot ne pio ben a chi tong padang a chi tao ko lele ye bandin ngot e ta tok ben but tong lengali te chu ping ne ko lele trust in the lord ye tong da chana kol kok tong da very limited one cock tag da kol kok da to maybe later on buke will ke tong langalit ke ku tong lara buke mara tong da che bad ka yen elewo ka bunyale buya gam buya trust mane pinnum mane anon koi kok they are struggling ngadi deni let's say in their marriage eating denich chicken they are struggling ke anon kan wan ke because ke kak trust ka tika chi munda chi lui trust ku mo chi ting da chi lui trust ku tag the ye ke it might not even be all that tag the emonya anong ko ke ke kon chen ke pio ke kon yen na ngadi ter ke kon trusted tag the let's say that anong ran ke gam kulwel wala ran ke ran pet ku ka ba loy ke diene ke pie diene bla loyen so chocha yen kana kuler chila loy le riok go da dende bela loy ku berande pe berbalo trusted kerane berbalo ku chila loy kerane what do you think yong be beneno eke ka chiran bu kor be gam anymore kalwel ka chiran chuk jal chu be topin no meten keran be trusted ka yen trust the liu no ngi na le ben ya ku ngi la tik or kuke the same thing also can take ka benang issue with trust ka benang issue ulwelele wala ne kana cha le wan to le baran be trust ku ka le be kan rio panyal in the panyal he is the only one yen ke ran tok a che ran but tong da ka wala nwan yen ye tok yen ka le pagam ku yen ye tok yen ka le bangot kan walk to pinam what ko wache lon ku wato ko wache yik ku yik ken wa yik a yen wala duro ra kolko e cho korba ke peloy kin lo krai loy a chi paula chelwe alwele na karba ke peloy kan lo krai loy kuna karba krai loy kan lo ke peloy e yik ken wa yik ku jela ka ter ken walk ku jela kun wa wer nyale etene yen ke ka kala ben but non koito that you can trust ala bi kudu lo bi tiam tok banayeran tok in che ka kurio ka red ke na chi ber ba loy akana ke ka chiranda be trust ayin chokran yo ke ran pet ku ke ran a che pio gur ke du na le bloy ku ka nyira na le bloy lo be kanom pata chi bergam because ka kwa riak wan ter ku ka kwa ka chol riak ka yiran pieta chi ber banyi so yen ke trust kana so nyal in the panel e bible ye lweli ye yen tok yen bu gam nyal in the panel
ku ka bu tingala yong yena yene nyalin de panel yene ben walk yene bu ya gam nyalin de panel ne ci jalwel tena alwela ye bandin ngot ni pio eben getting trust in the Lord with all your heart e piondu achi trust about alwela ne piondu ben ye nyalin de panel ye gam piondu ben so na ye pionda ko wadu nong nyale lele yin nyale de panel piot ko a cheto ka ke pet yin bandit gama yen pion jot bandit ka kor nong ene a chale yin nyale pir e yin ka kar ba ben e pionde ko ba yen ba kon agwo ke kaka agwo ka nyi because kaka arire na walk wa men ran but when yelling the panel e ka kochi no ngin so that is why yen piat bu nyale bu trust kulele yin nyale the panel bar pionde I trust you bara pio bar kuloi ke ka piat kun ka loi ke ka pio bar yin nyale the panel bar ku ware tang diene e ka chien ya ka loi ka bandit nyai ke ku bar chenga apio ku chon che ni ke long kun ka ku chon che ni daldo aka ye ka ti te ka ke long ko aka ye ka ti yene ye tu kar to ye le an good ba pok kuran ba leo ba ma pionde an be ben a long tin ke ka ko nya le de pan nyal ke ku ke ka kor ba ka loy ba piondu ba leo nya le kuna cha piondu cha leo nya le ke yin ben nya le de pan nyal yen ke yene le trust me so yin duna ka kulele nyale ka ba jalba la kormia ku or ba ya rely on your own ku ka buting man so the Bible trust in the Lord kwa che jale wo ka lean not on your own understanding a chu ping ne tong lengeli ta chi tong a chi tong jenga che lele duna rat kan ne kudui de kuduni duna rat kan ne rat ku ci man ne chane ne cha temba wari chitene alwela duna rat gai ne kide yinum duna rat gai ne kide yinum ku duna rat gai ne ke ye piondu leki piondu duna rat gai e ke ben be piondu ku duna rat gai e ke yenam do loy ku duna rat gai e ke nyich why because walk wato ko wachin wato ko wachire number 1 but nyalin de pan nyala bu ping yong yena very important a chan burut gaye yen kwa chu ping ne na lor ku lorat gaye nong ran ke kanga chila la twing kuna lol wel ba ran ba trust ke kanga chila la twing ke kang a chila dik anon koy kok leu bi ke ka piet ka loy koy kok ata ko le bi ke ka piet ka loy lakini bu ting non ka chi men rana chi ka leu loy only god yen ka le bi ke ka leu loy a chi jale wo katena a je loy ye bangi ta ne kriye loy ye chi ben an ko dun ye loy ben chuping ne chi loy lean not on your own understanding ci jalwele in ci jalwele tene in all your ways acknowledge God so kudun ye loy ben yen yalla jeta dun yalla dun wan eteti kulwele legen an barot gay e kere namdia ku kere namda a ci loy wa ci lun ku yen ke ci nim ko ache wache ben on lunchen wa lunya chen ngabe ya lo delde kule lui ke den kor kulo nga delde kule lui ke den kor ku kene ne ke pindia pe ben man en ke chen woro te ping ku en ke chen ka ko dik ku en ke chen ka ngena la achan nga lui nom de ku nga lui nom de ku nga gairo te ke den kor ku nga kor be ke pion de lo ku nga yin la ku kaka ke ka lie pin nom ku ke ka lie bo bana yo kurut gay nong nyal in the panel
Kenel in the panyal kukabu pingale. It get even better than this one. Abu ting yung yen warad gay yen nele chakor borad gay ne yen kubuyata. Ekeden yo kukor bo loy bene bo nele buyata kubuyata ne ke kapon kayi. Che jalwel tana ye banyita ne kriye ye lo ye chiban kune ku abi nyut ci tong badang wel ka bi nyut del pet lakin ca jalbe ware ci tena alwela ku ka bi duldu chola chit abe duldu abe chola chit so wa chu ka ping nela inde panyal a ci le wok ku le le bu pyode bu ka da chunni be mare pyode bu wel ka bu ka ya ping a cha ping ne ke very very important ku bu long ka bukaya duot wa yit ku dut ku choko ke to wa pyo ko chu ping ne na yo ku ke ka loy a che le wok ka ba ka loy wok ku ka ba ka bela do penya le ku ka ba ka ping abo wa loy ka pet so nel in the panel wa be a focus ngadi yen gam ku trust nel in the panel one mit ke Israel ake tatarat buka ke young cake na one kala nel kan nel la ben bi ko le ba ka bi jor aje ka bi jor so let's see where the trust is one ken ka jor go ko ben bi ko yu ko bar tit ekani ku chile wutem bar tit ta to kani ku jela ko ka tera bo ke chop ka chok ab ko ka tera bi jaltio alo bi katin gon alen de panyal go kor go ta wo kam mit ke Israel ken ko ka tera kor di ta wa chi ke ko ke chile bi tem ku kon mit ke Israel kon ke chatem bar ku yongu che lo yona lela ke piu ke bar te da che ke weri ku choke chatek te chen piu choke chatek alo bija tok na chi jal tek ke jal kor jel nyai yongu chin ya len japan ya lo ke ne le men ran beloy le men ran beloy ke ne ku ke ne e ba da la ret no ke eye ke ditaret kan ke ro chin ya le ke loy a che ke baby te ku ke chieng tin te to ke tin ke ngong te to ke tin ke yonke te to ke tin ke chin ke pia lo rat no ke go ke la baby nel in the pan ya le ko baby te to in te right nel in the pan ya eye baby te to in try te yinia. And then kuna bar ku ber ba dal de ber ba yo chi manon chen ke bar tit yo go ngoloy go piu go ke were le bi men ran le beloy kan a chi men ran chi le e ke yin ya en ne le tok en ka le ke ka so na nong ba dal kun ku wo nong ba dal e pin to wo tin tena anong ba dal ku ko ran bo kun kuna ci badal ci ben ci ko le mum nam ci ben na lwel ku lwel yin lo na mot bi la kon e ka ci le kun let's say that ngadi ke ben ngadi kadang daman de denga kentwen ya ke ben ku ko cha ne choke ku mit ku ne choke ku tuo wo ko ra na to ko beto le bala nang mot ku le bar ko nye yongu ko bala le mot be ni be ko na lew chin ga ta when you in the panel talk that you can trust be ku when ke ki en in the panel le la na chal ke na chi bible chi jale wo ko tene we mi da ka ko I can trusting in the Lord.
ebong Sam dier ke David chok di te terwan ko detem chok di te terwan ko detem alwele nyalech yene ke panyrir dia ku yene ke dien ku yene ke dien de tian yene ke dien tian ating alwele yene ke kundia yene ke kundia te chen recha yok yene ke kundia te chen recha yok kana ting alwele nyal inde panel yene ke panyrir dia ku yene ke te dien tian kuna yukara chen ke yene ke kundia ke yene ka konyen ke yene ka konyen alwele na cha kurgoch ku chok yom di ta tia choben ken che bedier esame se ka jamia alwele en che bedier why because nyale cha tio kenen ku yene ke ga kun ku ke ka ata ke ka yine la ka ata anon ka jui to wo ka tin mane pani Israel ke ya ke doj ping tene te kwen we le ter ayelwele yene ke panyri dia or yene ke te dien tian won le ne le chen mit ke Israel chen ka lar panomon chen ka lar tin ebelo kudle ngade le loy anon cities che ke belo loy city tin ay lo kutew ke bay dirka ku kay jali chole city of refuge etene eke city alwela na charana wala non kare chaloy ku koran chirande no korbino kalwela yin lo balo city chole city of refuge eteretian ku kachetian batiana chi be ni no alwela na chalatin ke kachiran le belo biyila no ganu ni chin yale ni pan yal bebe te chin lo abala rere ten kalwela kachiran lo biyila bebe kunayin city alwela gut te bene mushkila agut bene loy hello kurana yoko kulwela dun labi na lorbi abala bi kuloy le yo kulay no ke yin kachiran bin be protect so we city quite protect city yin protect actually city of refuge yen ke chok ne alinga pan yal ka yeko ke jalula ke panjerer alula ke kundia kuon chene luelia achiran yela achakra loy kulore be pan city ke chiran la ija unless bangai benbe ene ka ngi yila no but elong ye long to so yen ene ke chu ping no rane alwele ke panyri dia ku yene ke te dien tian ku yene kundia mit ke Israel on ler ke panom to ke tine panom chi tiang ke ne enemy chi tiang ke ne adu gongulo ne alinde panyal ko ke kwar ache ke benya yen ke ko yen lwel ku lwel le yung cha jaloy Israel cha bayon ku panoma aje lwel dom diena lwel go puri ba kwod ba kanyai tin ku nyaay jer ku nyaay karatin ben abedum ke yete pet yuko jal tim chomtin yung de chen tim be ya ko la lo yen ke lwel nyal inde pan nyal so yen enemies ache ke chokede amit ke Israel ache ke yerer so yen ke chok daya ko na non ko enemy ke nyal inde pan nyalen ka duwor kulel ku yin nyal inde pan nyal babada bar ko ni wok enemy ken
ayi ben be war bi pan jinu be yen nyalin de pan nyal yen ke kon wok kuin ka yen wok trust a kirande leku bu trust a loku choke ngade sam dier ke debit ya debit dier ke debit chok di te dia ku man chok ti ne tier ku doro alwele te die u college eka ping yakoba ka ping yakoba cake kan giti alwele te die u college ka ping yakoba cake aku lweke be ku lweke ne kadal cake yi kede alwele ku lweke ne kadal cake yi kede ekene privilege yeni eke chi yeni ku enel inde panel ka yini ke yin yongu da yin bela kar ku le la korte ko chien ko ben bela ko nyon chien ko jon chala dang de lum jon chalo ken lum ku ba ke ka chien ka ba ke betor ye tor kar no a chin ale inde panel a chelwel ku le la alwel ke din ko le je ka ye pi so yin ye kul ku nong ba dal ku ke yin dia won ne ale no ku le bandit a chelwel ye din ko le jekpin an ci ben no yin yalen pir anon ka ci no anen kana no anen ku kaka a cha ka lewoy yin yakoba bandit ku ke yini to yin ka yoko trust yini to yin ka yen worot ga yen yini to yin ka yen wa wel ku mu yin ka wel ku a chu ka gar pios ko yi ku wel ku a long ku mu ku ke fa yin yalen de panyal a chale wo ketene e bungu dier ke debit mana de ke yin din ko la jek ping baba ku en an radio ki yin muglung ku baba ke en la jek chilwel chinelwel ku ka chelwel ba wo kon ba dal so yin e kule na non ba dal kun to kan yin ke yin lo non nyale ku ke ka yen wo ka long ke ka nyalen de panyal a chelwel bi kon kwa chilwele ben kon chi bible chilwele ya de cast all your ngadi ka kun badal kun wani ne ben alwele yene kan yala so mi da ka ko e kene e privilege kin ka ware so yin ku ka kwan nan walk yin ku kan yala ye ka kangu wala ye ka kangu ye mit ku ka ye pandu ka ye met ku ka ye loy because anon walk one on badal dik pin no metene anon badal chiman ken walk pinga tene alwele ni ala inde pan ni ala alwele le for example yina totere loye kola ku yin lo ne yen ke lan tong dun to kan yin ku lo ne yin mit ku kon kwa yin ba char pin ku ka yin kang loy patelo ne ban almani banye ki yin treated a pet ku ko lui te na chi nya ku yin ka yelwela ba ya lui cha jonkor kuna chi lui ka yin ka lelwela yin ran rai yong balo in that situation ba ban bala lat ku lele len ban yin cha kor ku yin ban rai ku yin da to yin la duna na mara chin na linde pan ya la chi lel an ko long cha ayake yen favor enon ko jeman war chane le weke koy wan jol ku ye ka loy karaj ake lo ka nimbe mare ka ke ye ka loye an ye pati ku wan yar an le baluye tekede kitchen headache why because kitchen yalin de pan yal kelwel so ke yin du non yalin de pan yal anon ko yin ya mane ku ka che ye non kre chi lowe a lui ku ka lui pionde ne ben ku ka nyar ko patangut ke to in this situation a situation chuting tene non che nang ke kare lui ke yin kin du non yalin de pan yal elon a cha belo teda
ku chin nyalin de panial de ke kini in favor kin lo the same situation a lo you ten a lo you to the chin latin so ka kor ba du nong nyalin de panial ku be yin kon lele baba ko nyen yana favor to people chalwel una yoku ko nyar ke yin bo ke den yoku teach ben abaya yen walk in nyalin de panial let us hold God into wilke en ke yen wilke nyal miraret chan nyalin de panial ka ken ye ke lwel aye ke loy aye ke loy achi jalwel tene ko lwel deldu alwel deldu e ka bacha lechit deldu abacha lechit oh so we mi ta ka ko nyalin de panial kol ko ke jam tim ko jam del ko ke jam parable del wonye del ngon ko wonye del ngon let's assume that yin e kola na le yin ko le yin te dun loy e 5 ngade ai mail ke dik yin be chat yin bra jor pandu ku bala tere loy ba chat mail ke dik kin la tere loy atin now a chan bala tere loy edel chatin tin kuin chati chok assuming kin war to kan yin edel anong ikot kudele anong ikur kudele anong ikarwar kudele anong lai anong ikriye ci ben be yi loy karaj ku dele ya dala kol yin be lolo ba be lo chui che ba be gete ke chire another half a mile ku berorot be la dula edela kol ko che del chi tiang kene ka nake so now ku yin ci yo ka balo what do you do yung baloy in this situation ye banye ranong ngadi tele yin luiti ke baka yo ko le baka wet ke dele che chan bala they cannot do it nyalen de panyal alwela I will make your path straight so path to dun deldu abe chala chara ku be chala chara de ake kakanya abe karaja abe kanyai kay yin badal ko abe kanyai and not only that abe yin chala chara ko be yin chala jek jatin abi chala char ku ka be yin chala jek ku yin be ya mende ku yin be chat yenom ke yin you know ke yin la chara ke ka yin ne alin de panyal ke ka ye kalwel ya ke ben no ngen we ba ka change we ba ka war an be tangdo na ba war ku loy de piot kun aba we ba ka kon abo yen pion jut abo yen nom jut abo yen ka jut ben so nyalin de panel ci lwela ka bo yen de la chit del ci ne ca jeer del ci ne ke ka reyka you know aba loy walk aba wakon ne cake so ke ka yen nyalin de panel yen ke kor bo ben no ngin a chana ci men rana ci ka lew ku ka ci ka lew yi to ko yin da tu iran a ci ka lew yi to ko ci men rana ci ka lew bu ka loyin ke ka yin la ka so yokurut gay no nyalin ne kriye ci ban na non ko dun ba dal dun ci ben ka ye ka ping yo ko la tia ku yo ma tia ku karaj ce ben ka yin doy ring ku doy yen nyalin nango a chan yin chat ne long ka yin chat de le ku yin loy pionde ti mano ne ye chukerto e chat ne pionde nyalin ci ku loy pionde nyalin ku ke chat kala char ku chat kala jek yen ka yen nyalin de panyal aye kor so when you go in this life what walk one on badal rete kunyalin de panyal ke wa bye achi mit ke Israel che ke bay wane badal de ken ke yi ke dia ke ka bo bye wa bye war ma tionken wa che be duro man but nyalin de panyal kor be dia ke kelang be dia ke kon wo bo kon ke badal ka inche le bay chin twar mitko inche le bay chin twar mondo
in ci lu bay chin tuare tengdu chol nyalaj de panyal in ci lu bay chin tuare metku ku lolu keripiondu anon koy to Facebook ina chu kating ai alwel ke bis ngadi ke ka railo rut panda ka e ke lwel bi ka solve e ke lwel ke kaka abu ka solve abu wab trusted ai kdien balwel bira antia bela ping ku yen ranti ida benam war wala na ci nam war ko wabon tuom ko wabdiach ko watar but non ke koy ke mana cha ka tin a tar Facebook ni na non yes ke ko tar Facebook ni non ke piet ci ben betin non ke piet ci ben be tong yi ta ko waninda. So we don't need to watch korbutong the Thor like that. Watch korbutong the Thor ye Thor. Because I can keep the ben baitin. Crack a yen crack ben baitin. Eke piet yen piet ben baitin. Ku ken yaling the panyal yen kabu trusted. Yen kabu coin ku wen kabu baby yer heji. Chimane ke loirot panda achiran bawa baby tin wabetom dia ko wel pet baddu kurun nyalej e ku yin nyalin de panyal e kene abo non enemy abo non rana ter abo non edu so bandit kwany walk peng long da yin bandit peng long da yin yakoba nyalin dit so kene I say ku yin ni situation to yin tin badal kun to yin ketina ni ke acha le baka ni ko acha le baka gam ke example all the time ai badal che ka ya ka gam ke example ku jela ka chen nyalin de panyal chen ka content yeah of course nyalin de panyal ku ken bear ke ka lela yin dia kin le diu yeno bu dia ko wala diu because anyi ku yen plans ke ai plans pet ke lela I know I have a plan for you. And it is a good plan. Actually, a plan right. Yalla in the pan yalla chelo benang plan right and on ran. Are register. So yen do nong yalla na che kudun chati che gaw. In the kin tin yalla kudia kin jam ke wel ken ke wel piet ken che kale walk adia che luin ken yalla reminded. So na che badal che ben on walk ke kalwela bunyala bu trust bunyala in the panyala in ka bu trust kuyene ka benwo ke yene ka benwo rod gay nongen kuyene ka bule ka konwan walk yene ka bule ka konwan walk because he's the only one yene ka rantom le bo kwon ke situations ka ye chupinga ne na mit ke Israel le kiran ne le ba ka bay pinde Egypt ede dia ke pinde je pagut man je mo e chiran je ke baby but I kin yaling de panyal I ke baby rier e bong Isaiah ke le wo ke ne Isaiah chok di te terman ko dia chok ti en ro alwele te ki ne piawit ke en beto ke ne yi kanda yaling de panyal won te ke mit ke Israel piawit e che tokane ke Chen Bart Gerard Belieu. So with God, I can ke impossible mita kaikwa. Yoku ka badal kwa, yoku ka lar enong nyalet. Ku yoku nyalet ti bo wakon. Yoku nyalet ti alwe le kadalin achi yin betiam. To take in piawit. Kadalin achi betiam. So nanong ka chiben ka pir ku ye kanwan ko ku ye ka badal ku ye kanwan ko alwela ka chin yala chachi achinwan ku ke achi bitiam ke ka achi bitiam nalin de panyal always e ko kun kwanong juer ene ke chok sam chok di te dongwan chok ti ene dongwan agut ti ajam nyale jene ke panrir de ko ngom nyale che panyri de koingom yating yene ke te dien de tian yene ke te
then the long. You know, if you want chan balong, because ka dir to yit ka beka jarping. Achu ping ngadi ye chu kerto. Halwel baka nongen we koi jot katek. We koi jot katek baka nongen ko we baka bekau. We baka bekau. So ke ka tie ka kokai badal ku kokai ka chi ko ka ganyo ko yit ku koka ka yin la e chan we don tere ken panyal in the panyal e ko ka ye chu kerto alwel achilwel bo ka so ku walk dun ku ke ka kon nan walk dun ka jor tada dun ka jer panedu dun ka jer pandon e wur dun ka jer nang patodu dun ka jer anywhere jer kan yalaj jar kan yalaj yen kan yalaj da panyal ku ka bi kon yen abi kaw abi yen long alwela ku ye kunden ne akul alwela ku ye kunden ne na kol ke badal e wa kun na kol ke badal ken e bible alwela nyali che kunda na kol ke badal so na ye kunda na kol ke badal ken ka bu trust anong badal kon to ken wo ka jor ku ka yen alwela bandit ayuku ngot so why ke koi ki bible pinka ay bandit ay ngot they trust in him kudun sir dun to kan yin ala yen ka kiran berni akiran ni ken because he's not going to tell anybody but ya pinga non koy ko kiro loy ke yen bi alula nge chi yo ko la kulula nyale kalwen nyale to bangela yo ko la ku yen ran datu akira na chi yo ko la no nyale in the panel does not do that so we just going to be very very careful alula ka kiran alula akiran e ben enongin yere so na bar wani badal ku bar wani ka ku nwanin ku yin ka nyik ka ku lola na bar kan ke ka ci rej nyalin da panyal a ci rej akol ka gum ata ku pin no ben a ci gum ye kol kin bu gum ya kol kuna ci gum ya kol kin bu gum ya te so ke wel ka kor ku bu ka ya pin ku bu ka ya mu wo pyot na ci ke te ka ci ben ko woring no nyale ka woring nong nyalej bu wog la kon ka kun gumin ke ba ka chol nyalej ku nyalej de panyal yen ka ba trusted so yen ka beraja tije ka gumin ke ne ka kolga chaka gamnele chaka kun gumin ke chaka gamnele wala mukaku wala non baka ku gor wala baka bara trust balwela I trust my own mind yenom dien yen ka trust ke chinom de le ka yen ka balaloy or ke chi pion de le ka yen ka balaloy yen ye loy ke kene a chi le teme akor yen nyale in the panel yen bu trust chanele chachol yin beroti chanel in the panel chachol cha trusted be yin kon ne ke ka nyal in the panel e yin ka berajati chanel in the panel cha yin ke badal kunga or na ke chin badal to kan yin kule ke ben mia you remember god a chan ke welka alwel baka duoti yet ku baka duoti pyo ku bachatin I think that it is best baka yen knowledge yen ke ya lo ya na yak ya lo ku kanong ka ya ka ting na ye won ter ke ka cho ka ganya yet ku jal ka la nonom an benom jal dek yongu ba loy ku yongu cha ba loy walai kana ba loy la kuen yung yen kene yen la kaba di loil kula diong ala kan la ben
be ku benum de be ting yet no ban be loiten you know tabe yo war ke o le chiele chiben kuna jel tokin deg no de ya ku jel tokin ta retin le be dam ke be le yidam your high blood pressure le yidam your diabetes le yidam ku jela kay ga choli stress le yidam ku jela create ben a chango a chalwele ke badal ka abaka solve yin ku in state of being ka solve ke ka leina ala yen be ku ka chi yin chala pyal bada chan chi bi yen be ku chi bi pyal yen ke nyale kuna chaka yen nyale kin to kin lawnam ku jan nyale tit nyai mana daga nyale in the panel abeke ka abeka solve so mita ka ko yen ke bijal kan wo ka tane ekene yen ka bijal kan walk to be a lean on our own mind achan nim ko achin ke pia de kata batak ke rej balalo dinam non walk wa mit kadem dinam non walk wa mit kadem bana chin yalen ka yen nyale jal ben bo war so we God yen ka bu trusted a little trust in the Lord and do not lean on your own understanding achi Bible achi le walk ya da kulele in all your ways acknowledge him yeta and he will make your path straight chin ka bariam kwa chin ka bi lo de kwa chin ka bi lo yede ache ye bu jal kulel kule ngadi ka chin ka bo yo du tu ja ju ka pingwan agum anon koy ko kan yale te gum ba de che ran ben ye gum ni da ka ko so do ko gum a chu chol go gu ye koy chen yale gam lele that means ran chen yale gam ben ye gum no that is not true mit ke Israel on len yale len ka bay pinde je pike che gum ken gum aka len ke boku te ke sarai ku ye piu ye ko war je belit ku de ke piu ku de o ken ku de to ken ku nin ka ku weka ku ye mit ken ye ko lon pan yal ku chem ka ku nin ka ku chin ke di de ko lo ya mi ka lo yale ko cha lon do ke lon do la che ke tin ke che da ka lo ko cha be nyu chitene ku di ai ke chem so it is not all the time that we are supposed to suffer anon ko to tene ya de America tene ai ngadi ai abun kwa nong ran ke create ban chin kliu kan ran nong wew ku ka nong mit ku pande na chin be ku create ban is going well ku ka ke bless so it is not all the time bu gam ku lel ku you know walk the watch ka lel bu ya gum therefore ku bi ya gum ta to ka no acha kor kan I myself I read you know acha tom tinga to Bible but you don't have to accept ku ka chin ale ke lel ba ka lui walk jeman ke ne cha pinga tene yen walk ko yoku ko tin ko ku yin ale de panel a chalwel lo ku le ka piet ka be token wo ku be lo wo be diop ku go be to wo be a chan ka wala piet you ku kai you know so you always try to claim what is good ka kin ale de panel chalwel ka ye good and now about no work lum ku lui ku implement would can ale we cha ka do ale charet we ko cha dai ai có dia ka cha ka ting chin ko di cha ka ting but nyalen de pan nyalen ye mi te mi de so an che pyo mier we ko cha ka ting this is the first time yar da in chamo teret yar in chamo te ko alwel in dil to Nairobi en ka chinang opportunity ba en ting e ko yin cha ting
anh chụp phiêu miệt rồi, it has been a long time. Cái in working jam của in canteen. So anh chỉ nhớ lên Japan nhớ lên cho đua lấy cho anh tin kiên đại có lợi yar. Wabon nim gurpin ko ben nhớ lên đã bu đua lấy nhớ lên Japan al man cho mu we ku ke wakon bu wel ke bu ke ya ping ya da ku bu ya chatin ago ku pir. Awan nim gurpin nhớ lên ping long da ni cho dai tan angin baba nhớ lên pir una tie ko dor in cho đua lấy baba. Chu do lait na will piet kun ye ka share kan walk baba wan chin wat toy wan tung do ye chukar to go ben kan plan ben ke be carry out baba plan ye ka da because ye plan pietare te plan pietare ke piet ke lwel broloi na walk baba in chu do lait first of all lunchin wa lo ye lo ke pen ngot ke ken cha in chu do lait baba na will chin wa will piot ni chen re che chet watin ko nyot walung ko baba bu chan lung ko ye in chu do le ne kai du nin pyo kai wok baba yin wata ta to ko ben ku yin wa loy ka pya ta to ko ben baba a chira no wok le bit to ye chiang ye che te pin no baba te chinin kri yo ku cham ben ku kri che ben to ken wok baba e ben no ngin cha ni ne ne len ko pyo ku ne ne len nyar wok kwen ni du ka yin ke ka loy wok baba in chu do le ni rin wa kare baba ko pal yin wa pal kare ko yin nyalen pir indi ay ku yin ti ku ba ka wel ka ba ka ya chom wa pyo baba na nong te to ko la riom baba che ke ka che chil wa pyo je man chen bible le ko ka ye jong ra cha ye ka go ku ko ka ye ay ka pin nam ba dal ka pin nam ai la ku le ko wod bay ay ke wel piet ka ay ka pin ku le ka pin nam le ka jor ko go la du ngade badal lo ko ya focus badal bandit ke ka yin ka bo ko ni ke ka bandit chiran le bo ko ni ke baba yin ya ko ban ya ngit yin ka yuko yin ku badal ko baba kan wan wo ka ben ko wut ku ya derane ben be long de baba e ka no anen ku ka yuko ni ke yin wo ko ni ke baba in chu do le ne create ben ka piet ta ka loy wo ka pin nam surpassing human understanding a wut ko langen ke baba tie ke ku tie wut ken ni tie mi da mit ken ku tie mi da ka ken baba tie ke gin ya ko ben ya len de rem pin nam te na chen kwa tie yin tie kri je ben chen ka ken tie baba yi ta den to wat ne ye ko le yin ka tie wo baba kai pion ke ku gel ke ne kare ben to dem baba gel ke ya ko ba bandit alang ko be baba ba ka do yin ya len ko pio baba ba rem den ba nya yin ya ko ba ya len de rem ko rin ku chola che yi ngade ayeka mu piat baba ku ka ayeka kun so we thank you so much baba ku ka ayeka heal so we thank you baba so we thank you so much for the healing and we thank you baba for opening chin yin ke piot ko chin ke well chin yin ke piot ko baba chin ke lewu yin yakoba nyalen dere ma bu ya dai ne ke piot ku baba yin ka beto kan wo ka chiran wo yin ka bela wen ke ku ke wel ke baba yin ka bagala chom ka piot ku baga choma pyo ya pendet ka cha ka tie yin rin ka un ku ha ku jong di la jek amen. Thank you so much. I would bandit. Bible da anti call it na. Ku an bela ben call chin ya la chir. Thank you.